Yang puna makpu Saratchandra Sharma Big News ki Manung taram sharing ase Manung ki topic si decoding candidates choice hai which is name the party sing maru party as pa se congress ma opposition or su masing yam dabana mane state ki oina su aduga nation gi thak ta su dum achogo role lo ri hai bata congress ki phida adumuk leiri pi asu pikna aduna congress si site di inner gi nominate Torga state ki tohum toposing tore aduga yes announcement has to come from AICC adugi saruk tu khotane lehorise but almost decided ne aduga maroina inner ki su outer ki dana Alfred han dagi lejagre maswai si official announcement nama pending kak lebai wani lauthora ani yam nang alere heavy ofam duni aduga NPF ki yengba kanda NPF ki outer already candidate lejagre official announcement legre aduga BJP ki oina hojik phauta outer se NPF te support towa maram di NPF si ND ki alliance ni aduna subminariba alliance ki kai khumnaba utpa oina NPF ta BJP support torni outer ki oina BJP ki tongan ba biri ama leroi haibagi decision duni hojik phauta khoina X ki accounting karising CM gi samit patra ki karigi seksum torokpada khangan birakpagi area duni aduga kariguma kanda swaida Sabina babu ikai kumnaba oina hairak pakan choida wahang tolok tabdina tema do 2019 de such samine adu aidu da BJP ki outer the candidate dum oktok sagi adu aidu the NPF su dum lechagi NPF na thoi gi marak ta court case tawi magi khan badu lale lande adu aidu hojik pok di outer gi khan gi ba lor hor dun adum MP oina dum leidi hojik pok oina de lai bo afam de Manipur da candidate ki handak ki candidate lauthokpa candidate khanbagi area lauthuragana praja ki ihul laina check torpa kanda swai area se kitang candidate khanba lubagi area du oiba jala marona swai se candidate khanba luba jala ai se ruling tan hen luhon bajala haibagi area maram di congress na yam yangna matam lobhom thoko matam loroga adum lauthokpom thokpa area am da lauthokramina ngai ding ai mi congress se chu khara yang laukramina opposition na kare khare hena lahan bazala adu mapung obo wangdi Manipur gi irang na maram orakanda handak Manipur gi context gi yengba kanda political scenario aduga public ki ihul khangba haibama mathau tabra candidate laptop tringai ta haibta swai ta kumna khana janaba tanjane lolenjin biribe ge singdi agi thing phambiri basi KH Debabrata working president Manipur Pradesh Congress committee ni ai hana ai tamu depta taram ukchari aduga tamu depta gi oida lengjin biribe si Ahongshangbam Mobi senior journalist ni tamu bisu taram ukchari aduga tamu gi oida ai ne geta thangna phamini jari basi Khaidem Mani former chairperson Manipur Human Rights Commission ni ai oja mani bisu taram ukchari thank you tamu depta ticket lauthok khramina khara yangam dong wale sam haira kanda nangai laudringe da apam da khanbagi area am de soin leidoi ne swaida ticket lauthok pakanda chama pumna loinu odudi ain khanbra sum no pakya tengnarakte khara nungai taba khara dum thok tab dinate thosu thokna law khramina khara yangam dong wale swai area ma aduga karigumba kanda outer gi campaign nung chathaba nungoi kapsal karigi paulere inner gi swai si Kanadabu piri ka haina impact ki oinati handaki oinati professor bimol akoi jamda nak lei hasi hana tamu pau tok chi bini tamu akoi pau tok gi du chume akoi gi prediction du chume na chau tok sabdi na te ko tamu to budu kari kum khara di khangi bhai betai maroina candidate choice party ki choice ra natragana handaki Manipur ki context yeng bakanda Manipur ki 3rd May 2023 ki horaiba irang public ki hulama khangna congress na thabak tok gi bra chinida question Ramde, koi dalai riba party dalai riba huzi contest ticket tha ba hype tai ticket thaning ba lepting ba karana so koi political party da yam ba work to si bol lep na gi da mak te ni maru oina koi gi su masing yam na apply to manung da koi ge Manipur da ai no musu panel discussion si mak ta da mai ja gi bani loina aspire to bu bo leba ki situation se da koi election gi wangang ba ya ba matam la yadaba matam la haibadi khangna dum low profile da lay ado election tawning dum so khoi phongdoki maram di lay ba mawong sta free and fair election haibadi praja sing maruina aki ba chingna ba nungnang ba leitana bot hada ba yabuge climate my conditions kanu de atmosphere do labor later braisi yeng biraga solution first matung da election tawse khoi hai gi bne ba ado public interest da hai bne khoi dum hai jage election tawne la law thora ga de democratic mage grassroots democracy da di election is dum da electoral kind of exercise da kar wa ni na ko dum yaw buta ba at the worst of worst situation da or is dum lan or is dum to yaw buta ba
मधुना अखोई इशू से क्राइसिस से एड्रेस फजना तौने पब्लिक डोमेन दा यामना क्रेडिबल होइना हाइबदी प्रजाना ngangnaba dugi nataba political parties sing ngangnara paganda responsible debate ama aduga discussion ama ngangthokhiba sing ngakta ba da thaba ama lakpadusu body politic da punba rajniti ki koyom sida samaj da kanaba pigani haina khoi jun maijagi bune adu magnani ado marak sida khoi party ki line dagi party ki mute waiting bus sing matik sa sing dum yam leiri tawbatabu khoi ne yeng baganda praja singa nakshana na chatkiba myoy amadi Sri Bimoloi. Praja Singh Pau Pongnaba, Praja Singh Ihulda, Masung Ngangbangamba, and the diagnostic approach. I tell Lena, see later crisis, say, combine the address Tony, Carmine Yangani, have the Praja Singh say indirectly, Marga interaction down the Bangamba, national media sing, international media sing the Marga interaction program, since the my one of a Pura Chapangambumba, my quite track to the Barabata we had about. ಅದರ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಖೋಯಿಗೆ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗುಂಬ ಕರಿಯುಂಬ ಖರ್ಚು ನತನ ಥಾ ನಿಪಾನ್ ತರೆ ನಿಪಾನ್ ಹೇನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಬನಿನ ಅಖೋಯಿ ಸೊಂದಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸೆ ಲೈತದನ ಕೈನೋಸೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹಸಿಗೆ ಬರ್ಸನ್ ಅಸೆ ಲಾನ ಸಖಿಬ ಗೆ ತೌಬ ಕಾಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಗತ್ ಅದುಗ ಕೈನೋ ಬಿಮೋಲ್ ಅತೋಪಸು ಯಾಮ್ ಯಾವ್ರಿ ಮರುವೆನ್ ಮಬಾನಿನ ಸ್ಟಿಯರ್ ಕೈನೋಸೆ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಯ್ದನ याम रेस्पॉन्सिबल होइना अखोई स्टेट असे डिफेंड होगिब स्टेट की मपुम ओबे इंटरेस्ट डिफेंड होगिब अखोई दुम येंगा चले वा अखोई कदुम खंजै हारिबा अदुना कोना लाख पकांददी अखोई यामना थेंगा पकांदा एप्रोक्सिमेटली थामा अमा मखाइगी ममांग अदवाइदा प्रोफेसर बेमोल की अप्रोच मलाय हाबिदि मा बॉल लेफ्टिंगे अदुगा लेदिबि इशू असे फसना मा थरोली आई मसि फाइट तौगे हाइबा मागे अप्रोच मलाय By that time, actually, the Akoi Manungi internal arrangement, they almost Lushalurum never. Although Manipur Huzik or extraordinary Oiva, Matam Sidadi, among the Tokidreba, talks to Toroidaba, among Hana, Tugaiba, Tugaidaba, Sarkar, Ani, Hidaleba, State Aleba Sarkar, Delhi Deleva Sarkar, Sena, Daita Yaudana, Tabak to give the gay, Sam saw by Shuman Tolakba, Punamaxa, Masi, Hazana Kyoto Gary, the Masibu, Hoina, Matam, Amon Halakta halakta mawang halaktana ba mawang da semdok semjin tawda madugi diagnostic approach to da madugi lambi edu da yamna phajana ikoi ga chamina ba ya ba mamutta na khangba miyoi se masu amane okay nam marakthana taw marakta se ke taw moroina state ki MPCC ki maike de ki nominate to bogi area dum le ta mo hosi phawda AICC na official on law pagi tangkang ama wat di berata bang hosi phawda state se karino ngasi bawto lor ka doira lawdra kana karam kan lor ka doin ta akhoi manipur gi da almost lo ya have tai na aduga atop state kharasu yauna phase by phase lawbuni na ngasi evening bawgi manung da di adum law thorani a clear picture can be seen by today evening AICC ki side ki tam almost kanoni akhoi state ki recommendation panel da ani khatani thaba alfred ka bimol ga tani thaba hana leiba kano singa dusu discuss pajan tawe khoi aduga hojik party the mot khena ba amta leitana ruling party ki di henna lo ba mo oiba karamba mioi da ticket pigani haibe sida maram di kanana karino bisi haine ru chu hojik manipuri ori be pimam soktari ba sa akona governance leitaba dongna tawre dana ma haina re bisi not only state government da nataba central government na अखोई द फजन यंगबिदब म लेरे हाबिसे खरा तप फजबल लोंदा द हारगा को खोई बुदि कन्न कन्न हाइमन बदि अदो खरा फजन तपन ब हारगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न खरा यंगबिदब मानबिगी मोंग म लाकपा मणिपुर गवर्नमेंट ना मदुगी इचंग थौना चप चाना नुपा थौना थौ तौबदो ngamdaba अदुगुमगी रोबोट टाइप की गवर्नमेंट ओइना लाकपसिना मसीगी भोट असिदा थामा तरा मखाई मसीगी नमि कोलुम दोइनि ओरिनि तारा निमित होय निमित मसिंग यामे अदुना सिम थात्रा मा थोय चंगा बसिबो द कन्ते तोबंगम दबसिना इलेक्शन लाकपसिददि बीजेपी की कना एना हाइबिसिदा खरु लुबम लेरेबा अदुना तंचादे अनिमक लेप्तबगी भाबने बला कदोय होय होय इनर्गी बुद्धि वायरगा लेपर खोतपर अमुदि तौर अनिको अदुगा मै मनुदा हाना लेबा नत्रगा सीएम नत्रगा राज्यसभादगी तौबा असुम ताबि वानिको अदु सिंगदो अमत तौददना अमु अतोपा हाना यावब नथब अम तौनि हाबा अदुसु फै तौसनु अदु मिगी मोंग अमद लाएबा मरमदि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कांग्रेस ना
adagi CPI na lemori ma CPI ju sotin tawne tawrame adu katang mapan de yeng badani ko misunderstanding mali adu bo moi dum yasina gi ka du mali moi gi ama haidana thora abanina BJP gi chu amo hen lu re ba adu de han gi dum tawda kari tawni kasu kai de center na haibe in ba mini phamu family polepi but sigi situation sida congress ti thado re du kanano anong bo re so khara ngang basak pati tawduri bala adu tawduri bala hai chi loni u una banina moi dong lu re ba adu di han le basi tawba chumbra chumdabra hai bisi gi na sai ahan ma question da election che BJP gi ruling party go na lu re maram maduna NPF ta outer gi on support to re NPF to maduna koi gi kendra ni pangi praja singh na maduda pigedra piroidra hai to moi na khanjara sanu adagi hojiki pochida energy sida moisi yamna luba man lere lebe sida muk lurip sina hojiki voter oigada ba akhoi ge displaced person haitare ko masi ngarang na hangi sida impact ta ISTP da kala kap khot mayam se tobada akhoi bo nungai tere ne sigi talaga sida chanangai thanangai isa school chanabale tabida bo de kari gi bo na mawa lode hai ba muni sathi re ba ko mana dan polop boycott to gradi kangbu khara ko kan pang ma khara tok na maga ka han gi bu oine ba adum boycott ti phatta ba boycott ti phatte aduga wahalli ban nongli ba mayam si mun khaler ka kana oiragadi phagani kana chalagadi phagani hai be sida bot chi tohninga ba aduna bo che akoi bau yauna matam chadi hai na sum khan ba sida tawdabdi yararoi election commission notice thokare hayang chi last date or kadar ekunipan kumapanda adegi de political party phone mangna congress na CPI na to honding de na har chum na haijab dan BJP na haide cabinet na warep lo de assembly da hayo de adu di all party go ba adu na ta di mara pai group khana na lau jabadu na su yaroi ade khoi kharan discussion da tawroi da bani ne hay na khara haibidu na su yaroi taw khrane aba taw ba tar bot di Prajada su through your channel boycott ti to gum si boycott to nang pam da bu tha da ro no apa ma ma khallo apa ma ma ti khallo ba ko boycott chimati to gum si aduga matam sa de ha bidu to da ya da bu orabani na lalak to orab sa mo do de hyang da tumba ge sel to bu orab se to da ya da ni to re ni ado hoje le ba tha tara ma thoi gi ori ba issue mayam si da koi kalmaina parliament opposition do wagera ruling do wagera ruling akto weraga chu hete yabanate wangang dari kan ni opposition me hanu pai adu pai no opposition da to haibanate ai vote kom ma yabanate party yabanate asigi le situation sida mako thanga kada ba mi chi de khaloba arai balon de niko ai che micham da bhab ta na ba lai le cho be academy oin haibanate ai le yauri parliament sida I am from Manipur haina haibado sar kainom ta dei pothok chege Chairperson pareng lengal na kape ai kanam ta da haige question or se ma se ajon to bi adu da ko adu na ching ba haige da ba nam ga da mi am khalu haibe si party parang kana da support to da ba na ta ba da adu ge mong adu da thamningi particular party do palaga haide da yadre hai andi Canada hojile issue BJP gi issue ni government party pan ma ka chukai de Manipur da na te Meghalaya de su ko sit ani lei sit ani do BJP am da thado hai madu mai magi alliance sabul ne marwana NPP da Nagaland da su Nagaland is smana si lai bi issue ji ta seng de kana no is the BJP gi phibam ji khara success le have to ya clear hoy maram ji thaina hai bu diara me khoi gi lai gi draba honorable chief so biramba khoi gi wazari sang gi sing ha biram hai ibugo phuna bobo maro pa ngoi phuna ba ya bro ne na mane political alliance the friendly fight hai friendly fight ma ya de ba friendly fight bo wai sil lai te masidi akhoi na semjan bani phuna bo da maro pa hai bo wai sil lai te na harabe aduna mamangi election do di mai pak pa ya ba gi khudong cha ba lai hai duna moi candidate thadok ko ne hadakti moi gi thadok pa da mai pak pa ya ba gi khudong cha ba si outer moi so udre adu orgadi ma thadok ta bana chumi ekoi yam phajana amada sogai khudna chumi hada adom logi bore am deba hujiksu energy da election gi ticket laukthok pa ngam jisi laukthok pa matam da miyam na kari haraka dage che marwan election lai chimak tabu Debabrata khangbiramani miyam de khoni agenda am pur sa toine
ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡꯈꯩ ꯇꯧꯅꯦꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯊꯝꯃꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯁ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ 2019ꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯍꯪꯉꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯊꯥ 12 ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ BJPꯅ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯁꯦ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯒꯦꯞꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄꯛꯑꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯪꯉꯛꯑꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯆꯐꯨ ꯂꯩꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯛ ꯊꯥꯔ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯆꯐꯨꯁꯦ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ 5-10 ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯛ ꯊꯥꯔ ꯌꯦꯡꯉ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯜꯂꯤꯑꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 32ꯁꯤꯗ BJP ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 19 ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯅꯔꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯈꯤꯕ 2019ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ 6 ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ BJPꯗ ꯀꯥꯔꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯟꯅꯔꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯨꯝꯅ 6 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯚꯣꯠꯇꯤ 2,290,000 ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ BJPꯅ 2,250,000 ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯅꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ 19,000 ꯈꯦꯠꯅꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ BJPꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯝꯕꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ BJPꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯕ BJP ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯅ ꯂꯨꯔꯛꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯂꯨꯔꯛꯑꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ BJPꯅ ꯍꯧꯖꯤक ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ तसेंबदी इलेक्शन तौबसिमक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मणिपुर गवर्नमेंट दा थ्रू होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन अमा सोयना सिक तौरंगनेबा मणिपुर लै फिवम जी इलेक्शन तौबो यागद्रा यारोइद्रा इसे स्टेट गवर्नमेंट मदुगी रिपोर्ट अमा सोय पिरंगनेबा रिपोर्टिंग मतुंग इलेक्शन तौदोइनेबा रिपोर्ट तो दा अखोय इलेक्शन खुदोंग चाहिरोय हाइबा वहाय यारोमगदि इलेक्शन सोयन हेंगदगनेबा यारोंगनी मदु यावदना इलेक्शन दक्तबो यारोय लॉ एंड ऑर्डर यंगदना इलेक्शन तौबो यारोय लॉ फिबम फरे हारंगना अदुने हाजे स्टेट गवर्नमेंट ना इलेक्शन यारनी हारंगनेबा अदु लाइव क्वेश्चन दि आई मामा सोंग थमजागरे आउटर द सिंगबा मयाम अमा अखोय डिस्प्लेस तौरगा इम्फाल दा करिदा लै इनर द सिंगबा मयाम अमा कोई चुराचांदपुर दा कांगोपी दा इवन मिजोराम दा बोलै सिगी मयाम सिगी भोट सिना क्रमाइन तौबा अदिगी से आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की कोई कनोसी रिटर्निंग ऑफिसर से थौबाल डीसी दा हापे अदु कुकी सिंगजना हाय तारेको भोट लेनिंगदी मदु थ्रू अतोपा डीसी की उक्तांग तौ तोरिब्रा क्वेश्चन जब एराइज तौरेबो इलेक्शन तौबदा खुदोंग चादबो मयाम दुगी वानिको अन सिगी मरक स्टेट भोट खोमबाय मम योरकोदोइनेबो अन सिगुम मयाम सिन इलेक्शन से नुवाइतबसि कदाना थोनबनो हाइसि मी लोय हंगानेबो सिगी पाखुमदुनेबो लैत्रिसे अदु लैतदना मीसे थादोपसि मोगी मी कॉन्सियंस से थादोप कीरेबो ngamdrebo